Yes, kanongereye mbifuriza igitondo cyiza abakunzi ba News Lab TV. Birumvikana nta makuru agezweho harebana n'umutekano, politike na diplomasi ni byinshi cyane. Tugiye kuba tugenda dukomosaho tuva imuzi muzingo kuko ibintu byakaze mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Uvira. Amashusho yagaragaye by'umwihariko ku ihohoterwa rikomeje kugenda rikorwa mu bice by'umujyi wa Uvira ni benshi, ariko kandi turaje tubyinjire tuve imuzi muzingo tugiye kwinjira mu nkuru zikomakomeye by'umwihariko ku bibuga by'imirwano mu bice bigiye bitandukanye. Tubapudetinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze ubu tuvugana. Urugamba rwamaze gukara byaba mu minembwe, urugamba rwamaze gukara by'umwihariko byaba muri teritwari ya Fizi. Byose turaza kubikomozaho za Baraka, ibintu byakomeye turaza kuba tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusibukira mu makuru menshi agiye atandukanye tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze, dore yuko nyamuneka aricyo kintu kiba kituraje inshinga. Turaza kunyarukira mu bice byinshi cyane tugenda tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Muraza kunyemerera tubabwire yuko by'umwihariko Trump yise abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamwe mu bantu babi cyane ku isi. Nyamuneka turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo, ariko kandi Uburusiya buravuga ko bwiteguye guhuza by'umwihariko u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nabyo turasa kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Hari amakuru menshi turasa kuba dukomozaho agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Turasa gusibukira mu mirwano ikomeye ikomeje kugenda iba mu bice byinshi by'umwihariko bikomeje kugenda bigaragaramo icyitwa imirwano ikomeye cyane. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira mu makuru menshi agiye atandukanye tugende tubapudetinga by'umwihariko mu misozi miremire y'iminembwe. Ibitero bikomeye cyane byongeye kugaragara ahitwa Mikenke mu buryo navuga ko budasanzwe. Turaza kubyinjiramo turebere hamwe zimwe muri operasiyo by'umwihariko zimaze gukorwa ahitwa Mikenke. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane by'umwihariko by'amakuru akomeje kugenda atugeraho aturuka ku mirongo imbere ku rugamba. Muraza kunyura turebere hamwe byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bituruka hariya muri teritwari by'umwihariko ya Masisi. Turasa kuba tubikomoso tubiva imuzi n'imuzingo, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ahitwa Masisi ku zone. Igisirikare cya 23 kiri gutegurirayo ingabo zidasanzwe zigomba kwifashishwa mu bikorwa bidasanzwe byo guhangana n'ibitero bya FARDC. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira muri byinshi cyane bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze kuko amakuru ni menshi arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Muraza kunyumira turebere hamwe bimwe mu biri guturuka hano muri teritwari by'umwihariko ya Masisi, ariko kandi mu gice cya hano by'umwihariko za Sake. Turaza kuba tubabwira zimwe mu ntasi za FARDC zamaze kuba zihafatirwa mu buryo navuga ko udasanzwe. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo, ndetse umutekano wamaze kuba uniyongera muri ibi bice. Mbibutsa ko turi ku itariki ya 22 z'ukwa mbere 2026, akaba ari amakuru akomeje kugenda by'umwihariko tugera harebana n'umutekano, politike na diplomasi. Muraza kunyemerera rero dukomoze kuri byinshi bigiye bitandukanye turebere hamwe amwe makuru akomeje kugenda turuka mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Mayiko Ndadaye International Airport. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka mu bice by'umwihariko byose bikomeje kugenda biberamo imirwano by'umwihariko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubapudetinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Turaza kugaruka ku makuru arimo aturuka mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Warikare ahitwa Ipinga. Tubapudetinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze n'andi makuru agiye atandukanye akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba. Sindi butinde rero nimira duhite twinjira mu makuru nyirizina, ariko kandi amakuru nyirizina tuyahere by'umwihariko kuri magambo akomeye amaze gutangazwa na Donald Trump, ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero yagaragaje abimukira baturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'abateje ikibazo cyane ku gihugu cye nk'uko byatangajwe hano.
Trump rero yabigarutseho mu kiganiro aheruka kujyana n'abanyamakuru. Uyu mutegetsi rero uvuga ko yamenye Kongo Kinshasa kubera guhagarika intambara yayo n'u Rwanda, yagaragaje ko abaturage b'iki gihugu nk'abantu bagoranye ndetse bari babi mu kurusha abandi bose ku isi. Yagize ati niba abantu babi cyane ku isi baturuka muri Kongo, muri gereza nziza Kongo, kubera ko narangije intambara ya Kongo n'u Rwanda, itsinda rigoye cyane. Biturika rero muri gereza zo muri Kongo. Si ubwa mbere Perezida Donald Trump yikoma Kongo Kinshasa n'abimukira bakomoka muri iki gihugu. Kuwa 17 Mata rero 2025, ubwo Trump yaganiraga na Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni, yabajijwe aho ageze akemura ikibazo cy'umutekano by'umwihariko n'amategeko, asubiza ko umutekano ku mupaka uhagaze neza kuva yasubira ku butegetsi. Trump rero yasobanuye iki kibazo avuga ko yari yagikemuye muri manda ye ya mbere, ariko Biden arakigarura kuko abimukira batemewe n'amategeko byiyongera ku butaka by'umwihariko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yasubije ko kandi Kongo yoherezaga muri Amerika abimukira b'abanyabyaha. Ati twakiriye abicanyi, abacuruzi rero b'ibiyobyabwenge, abafungiye ibyaha bikomeye. Murabizi hirya no hino ku isi bafungiye abantu Kongo, muri Afurika abandi benshi bagiye baturuka muri Kongo. Trump kandi yasobanuye ko hari abantu bavuye mu bihugu byo mu majyepfo y'Amerika, Venezuela, ati bafungiye muri gereza ya Venezuela. Imfungwa zose rero zoherezwa mu gihugu cyacu turazakira kuko twari dufite ubutegetsi budashoboye bwa Joe Biden. Muri Kanama rero mu mwaka wa 2025, ubwo Trump yaganiraga n'umuherwe Elon Musk ku mbuga nkoranyambaga, ubwo yavuze kuri leta ya Kongo yayibonye gukomeza gufunga abantu bayo abihenze, ahitamo kohereza muri Amerika. Ati bariya kuva muri Afurika muri Kongo hari abantu 22 baherutse kuva muri Kongo, kandi babicanyi bari kujyanwa by'umwihariko mu bihugu bya Amerika. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Ni byinshi rero bikomeje kugenda bitangazwa by'umwihariko kuri iyi nkuru, ariko kandi nyamuneka munyemerere duhite ibintu nabivamo, ahubwo dukomeze n'andi makuru mu mujyi wa Uvira. Murabizi ko situwasiyo ari hatari, ibintu ndetse bikomeje kugenda biba ibindi. Nyimira by'umwihariko duhite twirukanka cyane tunagaruke kuri ino nkuru idasanzwe yabashije kuba itugeraho mu buryo bwihuse cyane. Twirukanse cyane rero ndi butinde, murabizi ko ngemba nkubita mbangura ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatanze ibisobanuro birambuye ku mpamvu ryakuye abarwanyi baryo mu mujyi wa Uvira, nubwo hari hitezwe ingabo zitagira aho zibogamiye zinjira, ariko bikarangira bitabaye. Nk'uko rero byatangajwe n'umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka mu kiganiro yagiranye n'umushakashatsi Dr Bojana, iri huriro ryubahirije byuzuye ibyo ryari ryemeje ku biganiro byahuzaga impande zombi, rifata ibyemezo bikomeye cyane birimo gukora ingabo zaryo muri uwo mujyi. Gusa hakajya kayagaragaje ko ku ruhande rwa leta ya Kinshasa hakomeje kugaragara imyitwarire igaragaza by'umwihariko ibikorwa bitari byiza, ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ku rwego rwo hejuru, nk'uko rero by'umwihariko bikomeje kugenda bivugwa. Ati hari politike nyinshi zari gukinwa icyo gihe, twasobanuraga uko dushoboye kuva muri Uvira dusige abaturage nta mutekano bafite, niyo mpamvu
twasize itsinda ry'ubugenzuzi rigamije kubungabunga umutekano w'umujyi ariko ntibabimenya, bityo twanzura gukuramo iryo tsinda. AFC M23 rero yagaragaje ko mbere yo gukura abarwanyi bayo bose mu mujyi wa Uvira yamenyesheje abahuza by'umwihariko kugira ngo baze binjire mu mujyi wa Uvira, asigaye basige amahoro n'umutekano by'umwihariko hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kanyuka yagize ati mbere yo kugenda twarasobanuye neza AFC M23 yadukijije ndetse inakora buri kimwe cyose kugira ngo ive mu mujyi wa Uvira kugira ngo ingaruka zitagumya kugerwa ku baturage. Iri huriro kandi ryatangaje ko rifite impungenge zikomeye kuba ingabo zitagira aho zibogamiye zitari zagera mu mujyi wa Uvira, ndetse uyu mujyi wa Uvira kugeza magingo ukaba urimo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Kanuka yongeye kugaragaza ko AFC M23 ibajwe cyane n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bivugwa ko byakozwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC Wazalendo, by'umwihariko binjiye muri Uvira tariki ya 18 z'ukwa 2023. Ibyo bikorwa rero bivugwamo ubusahuzi, gusenya inzu z'abaturage ndetse n'insengero ndetse n'iyicarubozo rikorerwa abasivili. Tariki ya 16 z'ukwa 12 2025 AFC M23 yatangaje ku mugaragaro icyemezo cyo gukura ingabo zayo mu mujyi wa Uvira kugira ngo amahoro n'umutekano by'umwihariko byari byarabuze biboneke mu buryo bukomeye cyane. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande barabanje barabakusanyiriza aho ngaho abo basirikare rero, kandi ngo banoherejwe mu bice bigiye bitandukanye mu kibaya cya Rusizi, nk'uko umwe mu bakozi ba sosiyete sivile wavuganye n'igitangazamakuru cyacu cyari kiri mu mujyi wa Uvira bitugejejeho. Uyu utifuje ko rero amazina ye atangazwa yagize ati abasirikare b'u Burundi bari muri Uvira, nababonye muri iki gitondo bateraniye kuri Bolonti.0 ya Kavimvira, baje kongera imbaraga rero za gisirikare mu bice by'ikibaya cya Rusizi kugeza Kiba. Ntabwo bigeze rero bajya Emakubora aho izindi ngabo zoherejwe. Andi makuru kandi avuga ko AFC M23 imaze igihe gito ivuye muri Uvira. Ingabo zayo rero ziherereye mu gace ka Sanje mu birometero 10 uvuye muri Uvira. Bivugwa ko rero ku kijyanye n'icyemezo cy'u Burundi cyo kongera kohereza ingabo muri uriya mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo kiri mu rwego rwo gutiza imbaraga FARDC ndetse na Wazalendo mu gihe haba hagabweho ibitero ndetse no gukumira Uvira ko yasubira mu maboko ya AFC M23 kwa 18 rero Mutarama nibwo M23 yavuye burundu mu mujyi wa Uvira nyuma y'ukwezi kurenga uri mu maboko by'umwihariko M23. Uyu mutwe rero wari wigaruriye uriya mujyi ku itariki 9 Ukuboza 2025 ubwo wabirukanagamo ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'iz'u Burundi. Nyemerera turebere hamwe nyamuneka ibijyanye na interinete nayo yavuye mu mujyi wa Uvira. Iyo interinete ikimara kuva mu mujyi wa Uvira ibyabaye biteye ubwoba, hoherejwe amakamyo ya gisirikare, hoherezwa abasirikare benshi, binagaragaza yuko rwose nyamuneka ivumbi rishobora kuba rigiye gutumuka mu buryo bukomeye cyane. Reka yenda tubyinjiremo turebere hamwe ibyatumye interinete iva, ariko tubanze twinjire gato muri no nkuru. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero yakubye interinete mu mujyi wa Uvira uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma y'iminsi mike ingabo zawo ziwugarutsemo. Kuva ku cyumweru tariki ya 18 Mutarama nibwo ingabo za leta Kinshasa n'abarwanyi ba Wazalendo batangiye kugaruka muri Uvira nyuma y'uko ingabo z'umutwe wa M23 zari zimaze ukwezi kurenga ziwugenzura, by'umwihariko ziburimo FARDC na Wazalendo bakigera mu mujyi wa Uvira. Bongeye kumvikanamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gusahura urusaku rw'amasasu ndetse n'urugomo rwibasiye abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi. Perezida wa M23 rero akaba n'umuhuzabikorwa wungirije w'ihuriro rya Alliance Beleve Congo Bertrand Bisimwa binyujije ku rubuga rwe wa X yatangaje icyemezo cya leta Kinshasa cyo gukupa interinete muri Uvira kigamije guhisha amabi ingabo zikomeje gukorera muri urya mujyi. Yagize ati ubutegetsi bwa Kinshasa
bumaze gutanga itegeko ryo guhagarika imiyoboro yose y'itumanaho mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zawo, mu rwego rwo guhisha ibikorwa bibi byabwo biri gukorerwa by'umwihariko mu mujyi, biri gukorerwa abasivili ndetse n'imitwe igiye itandukanye. Leta ya Kinshasa rero ntacyo itangaza ku makuru y'ikupaka rya interinete muri Uvira cyangwa ngo isobanure icyatumye ifata kiriya cyemezo. Amakuru rero aturuka mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko aragaragaza ko ari itegeko ryatanzwe n'uwitwa Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko akaba ari we wihishe inyuma y'irikuka rya interineti. Reka dukomeze n'andi makuru gusa abasesenguzi mu bya politike ndetse n'abaduhaye amakuru mbere na mbere, iyi interineti ikimara kuvaho mu bice by'umujyi wa Uvira habaye ubwiyongere bw'ingabo nyinshi z'Abarundi, ndetse binavugwa yuko ibi bikorwa byo kugira ngo bakupe interineti babikoze kugira ngo imibare ndetse n'imbunda nyinshi z'Abarundi zinjiraga mu mujyi wa Uvira zitaza kujya ku marezo sosiyo, abaturage bataza gufotora, kuko mwagiye mubibona bimwe mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorerwa mu mujyi wa Uvira inshuro nyinshi birangira bimenyekanye. Rero FARDC ikaba ibi yabikoze mu rwego rwo kugira ngo hataza kugira amashusho ajya hanze y'Abarundi benshi cyane barimo barinjira mu mujyi wa Uvira, ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorerwa mu mujyi wa Uvira byose bize guhita bipfukiranwa cyangwa se bize guhita biburirwa irengero. Umuhuzabikorwa rero w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo bamwita Corneille Nangaa, yashyize mu gatebo kamwe ubutegetsi bwa perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubwa Juvenal Habyarimana wigeze kuyobora u Rwanda kubera politike yo kuvangura abantu bahuriyeho. By'umwihariko Nangaa rero yabigarutseho mu kiganiro aheruka kujyana n'umunyamakuru akaba n'umushakashatsi Bojana, niwe bari baganiriye. Muri iki kiganiro rero Nangaa yagarutse ku ngengabitekerezo n'ivangura ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumaze igihe bwigisha, agaragaza ko byumvikanisha umugambi mubi cyane mu buryo bukomeye cyane. Jenoside rero ishobora gukorerwa andi moko atuye muri kiriya gihugu yose nk'uko ubutegetsi bwa Tshisekedi buri kubikora. Yanavuze ko kandi muri iki gihe nubwo Abatutsi aribo bakomeje kwibasirwa, ejo cyangwa ejo bundi abandi bashobora kwibasirwa n'andi moko. Nangaa kandi yagaragaje ko biteye ikibazo cyane kuba uyu munsi abimakaza imvugo z'urwango bakanakwirakwiza mu banyekongo ari abayobozi bakomeye muri leta, bari muri minisiteri ndetse n'itangazamakuru n'itumanaho. Yavuze ko kandi Minisitiri Patrick Muyaya ukwirakwiza imvugo z'urwango biciye mu byo bita ubumara bw'u Rwanda cyangwa se uburozi nyarwanda, agerageza guhakana amabi akorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, abo yashyizwe yavuga ko ngo bashyizwe ku karubanda. Yatanze rero urugero kandi amagambo yibasira by'umwihariko Abatutsi ku byatangajwe n'uwitwa General Sebikenge wahoze ari umuvugizi w'ingabo za FARDC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavugiye kuri televiziyo y'igihugu ariko amahanga bikarangira aruciye akamira. Yunzemo ati hari n'undi munyamakuru ku muyoboro wa televiziyo y'igihugu wavuze ati Nangaa aho ari turahazi, aho umugore we n'abana bari turahazi, turasaba buri wese gufata abana be ku ngufu. Ibi ni imvugo rero z'urwango, guhamagarira abantu gukorera urugomo, hanyuma bigaca kuri televiziyo y'igihugu cya Kongo. By'umwihariko rero mu kiganiro gifitwe mu nshingano na Minisitiri w'itumanaho, ibyo byose byagiye bitangazwa. Nangaa rero yavuze ku bitandukanye n'ivangura rigaragara mu bice bigenzurwa
n'ingabo za leta by'umwihariko mu bice bya AFC/M23 ati nta vangura rishobora kuhagaragara, ariko mu bice byagenzurwa n'ingabo za leta ivangura riba rimeze nabi cyane. Mu bice rero tugenzura ibyo mu ntara by'umwihariko zigiye zitandukanye ntiturabizigeramo, by'umwihariko nka za Kasai Oriental ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye, gusa nabyo kubwo kugira ngo turwanye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi dushobora kuhagera. Corneille Nangaa rero by'umwihariko yagarutse ku byo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yise umunyekongo kuri se na nyina, byasize bamwe mu baturage b'iki gihugu biswe abanyekongo buzuye, abandi bakagirwa ibice. Akavuga ko rero byagize ingaruka ku bantu benshi barimo na Joseph Kabila wigeze kubaho perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umunyapolitike Moise Katumbi. Yavuze yuko kandi iyi myumvire y'ishyaka rya TBC riri ku butegetsi isa n'iy'ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bufite ubwo bwitaga abarimo perezida Paul Kagame umunya-Uganda. Ati perezida Katumbi wa Assembly Power Republic n'abandi bantu benshi barimo witwa perezida Kabila bishyuye ikiguzi, kandi nibo mitekerereze y'ishyaka rya TBC rya Tshisekedi kumva ko atari umunyekongo. Ibyo ari byo rero bidusubiza inyuma mu myaka mike ishize, mu macumi by'imyaka mike ishize. Murabizi mu Rwanda mu myaka 4 iri imbere jenoside yabaye kubera ivangura by'umwihariko n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Batubwira ko bariya bakoze impinduramatwara, ndavuga FPR yaturutse muri Uganda, babitaga abagande, nyamara bari impunzi zari zimaze ibinyacumi by'imyaka zifuza gutaha. Yemwe na perezida Kagame yiswe umugande, AFC/M23 rero yitwa abanyarwanda, Nanga bamwita umunyarwanda. Umuyobozi rero yagaragaje ko ibintu ari ivangura rikomeye cyane rigomba by'umwihariko gukurikirana ritari ryarenga inkombe, ritari ryaba ribi cyane. Birumvikana yuko rero ibintu biri kugoma bihindura isura, ivumbi riri kugoma ritumuka mu bice bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi